Definição Natal. Natal no dar lorong bot serani Kristaun nian ho di fuah noin fila fale lorong nebe na Jesus moris mai ho mundo ne. Ben hira demi lorong Natal. Minia konotação no dar Jesus nya lorong moris ia lorong 25 de dezembro. Serani Kristaun lolo celebra lorong ne ho siridade. Tanto ia igreja nomos ho familia sira ia uma ka ia fatin selo. Saida mak Natal. Hanon hikas fale Cristo nya moris no dar celebração Natal ia lien inglês Christmas ne benini minin simple significa Mass of Christ ou kolia sai de Christmas ne be defini ba ia celebração ba Cristo nya moris. Definição idane interpreta ba ia lorong Natal Jesus Cristo nya moris no dar ponto ne be importante ia Cristo nya missão. Compreensão ba ia significado Natal Cristo nya bele hate tengkatak idane no dar motivo nai maromagnian atu salva ita ema. Natal no dar novidade diak ba ema hoto katak maroma katudu ninya domin mai mundu lihusi Jesus Cristo nya an. Hein katak Natal idane bele sai bensaun ba ema humano. Liu ba nainya povo sirane besimo ona salvação lihusi Cristo. Significa saída husilia fuam bensaun ba ema humano. Ba ita ema fiar celebração Natal iha ninya significado nebe essencial nola hos paradeit ba iha celebração atu hak solo kamutuk. Celebração Natal no dar celebração nebe nakon ho bensaun no graça. Tamba iha loron ne ita lembra fila fali loron moris husi nia nebe transforma ona mundo. Historia mundo nian hahu mudança ban hira na Jesus moris mai iha mundo ne. Maromak ne oan transforma sai ema umano. Nia lori buat phone mai mundo idane nebe ia momento neba sida ko reconhece husi ema humano buat phone ne makanaran maromak makdomin ita nudar ema humano hetang convite atau la parte iha nai nya moris nebe nudar domin nerasik iha antigo testamento ema conhece maromak nudar maromak poderoso maromak nebe hatene buat hutu no maromak nebe justo mai benudar maromak domin nain sai realidade liu ba iha Jesus nya presença ou Jesus Cristo nya moris basa nia mak fosai mai ita konaba maromak lolos ne makse. Bain hira ita fihir bana Jesus maka ita fihir ona ba aman maromak rasek. Ita hare ba Jesus maka ita hare ona mos ba iha aman maromak nabe ita laheta. Bain hira ita rona nia ita rona ona ba iha amang ne rasek. Bain hira ita sinti nia domin ita sente ona domin loloso si amang ne rasek. Ida ne mak buat phone nebe Kristu lori mai ita. Katak domin maromak niang nebe naresen no domin ne fofuang dame hopas mai ita. Baiban celebração Natal no dar tradição mundial. Mai beba ema cristão rasik lembra Cristo ne loron moris idane no focaliu ba iha agradecimento ba maromak nebe harai nya an no dar ema umano. Nia moris la hosusi ema feto humane idan ya hakarak. Mai be maromak ne poder nebe sai ema tamba Espírito Santo ne serviço. Jesus nya moris ane san bermaine. Bain hira ninya inan Maria prenda ona hosose molok sirahamutu Maria sa ising rua ho uan ida lihusi Espírito Santo. Mateus capítulo 1 versículo 18. Lolosne Natal no dar presente especial nebe nai maromak fo mai ita ema umano. Natal no dar formato domin maromak nian mai ita ema. Tamba maromak hadomi tebes mundo. Tonya foni nia uan mane mesak atau ema hoto nebe fiar bania sela lakon mai be seim hetan moris rohan laik João capítulo 3 versículo 16. Natal no dar motivação maromak nian atau ajuda ita ema. Claro que Jesus nya loron moris o celebração Natal la hakerek o la haruka iha Biblia atu ita celebra loron neho festa boto oi atu halo contente ka montar vore Natal nia no selukta atu hatu agradecimento humano bania mai be lembra fila fali Cristo nia loron moris ne tenki no absoluto iha ema ida idak nia moris ne be fiar katak nia mai iha mundo idane ho motivo atu fo salvação mai ita ema. Feliz Natal e feliz ano novo.